Ngiyalibingelela zihlobo zonke ngegama lenkosi. Ngilamukela kulesi sifundo salamhlanje esechumi lambili unyanga kaMbimbithi. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uJim Lilo. Ngizawunxusa ke abafundisi laba engilabo kubana labo baziveze ngamunye wabo. Salibonani balaleli ngendawo esikuzo. Sengathi singaba lokufunda okuhle ngesabathala namhlanje. Okhulumayo umfundisi uMishael Ndlovu. Selamukela dlube thandekayo lapha likhona asibe ndawonye kulesi sifundo okhulumayo umfundisi Mila Dube. Liyabingelelwa bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyabonga ukuhlangana esifundweni okhulumayo umfundisi uBruce Hlongwane. Asibeni lo mthandazo. Baba wethu olungileyo ohlala ekhaya ezulwini, siyabonga ekuseni ithuba lokubana sihlangane kusona lesi sifundo njengabantu bakho. Nxa siza kuxoxa ngasona lesi sifundo sinxusa ukuthungamela kwakho ngesiqo sikababa umoya engcwele. Sicela ukhulume kithi, ukhulume lathi ngendlela ephakemeyo, sincediswe ukulungiselela umbuso wakho zamasinyane. Udumo lobukhosi kubuyiselwe ngakuwe ngoba kukufanele ngoJesu Kristu siyakhuleka. Amen. Amen. Isifundo salamhlanje sinesihloko esithi Isifiso seZizwe. Ngizakunxusa umfundisi uHlongwane ahle asifundele indinyana yokufundwa ngekhanda. Esifumana kuIsaya 60 esincane ngo3. Verse 3 Isaiah chapter 60. Izizwe zizakuza ekukhanyeni kwakho, lamakhosi eze ekuveleni kokukhanya kwakho. Siyabonga kakhulu. Mfundisi Ndlovu, akusitshele ukuthi nxa sikhangele lesi sihloko isifiso seZizwe, sikhangele indinyana yokufundwa ngekhanda. Kambe lezi zinto zihlangana ngathi? Sizwani kulesi sihloko kunye lendinyana yokufundwa ngekhanda? Siyabonga abalaleli. U-Isaiah 60 ivesi ngelika 3 ithi yona izizwe zizakuza ekukhanyeni njalo lamakhosi azakuza ekukhanyeni. Lapha sithola isifiso esimangalisayo. Singaqalisela ebantwini ngamunye ngamunye, sigcine sesamukelwa umhlaba wonke kumbe isizwe sonke. Ngezinye indlela leyi sengamandla amukelwa luqoqaba lwabantu indawo ezichiyeneyo, abantu balesifiso sinye. Ngakho ke ngesabathala namhlanje balaleli esizafunda ngakho lesi sifiso esimangalisayo, yilokhu kulangazelela, yileli themba, yilokhu kuloyisa okufiswa ngabantu lezizwe ezigabeni zempilo ezichiyeneyo. Ungafunda lapha osilobela isifundo uthi yena esikolo sika Kristu Jesu kunengi esingakufunda, kunengi okungasiphathisa enkamboni yokukholwa, ikakhulu okulobudlelwano lokulunga. Isifiso seZizwe, isifiso seSizwe, isifiso somuntu ngamunye ngamunye yikubana sithethelelwe izono, yikubana sibuyisa ubudlelwano bethu loNkulunkulu ukuze kume ngokuqonda la ngokulunga. Njalo siyananzelela ukuthi ngawethu amandla silokwehluleka, ngawethu amandla ngeke sikwenelise lokho, sesikubonile kusobala lokho. Ngakho ke siyaloyisa kangaka, siyafisa kangaka. The desire of nation, isifiso sezizwe yikubana indlela zethu zibe zihamba ngokulunga la ngokuqonda, size kukhanyeni, nothe kukhanyeni kwethu kodwa size kukhanyeni kukaNkulunkulu, sihambe yikho. Kule nkulumo ethi yona yisiphi, ngokulombuzo uthi yisiphi isifiso esikhona sibisile kulesi sifundo salamhlanje esazanywa ngabanye behluleka uma nabasithole lesi sifiso. Njalo futhi kuletha themba bani losindiso nxa abanye beke bazama leso sifiso behluleka? Yisiphi leso sifiso isengafisa abana ngizwe impendulo? Angazi kuHlongwane ngaba lempendulo kumbe umfundisi uDube noma ngubani engaphendula kulokho.
Ngamafitshane nxa besingakhangela isiloyiso mhlawumbe ngibuyele emuva kancane kusizwe sako-Israyeli bafundisi. Sizananzelela ukuthi ezifundweni ezedlulileyo besikhuluma ngokuthunjwa kwesizwe sako-Israyeli. Nxa kulento ababeyiloyisa beyilangathelela kakhulu yikukhululwa kwabo, babuyele eJerusalema. Nxa kulento eloyiswa ngumhlaba lamhlanje yikukhululwa kwethu, sibuyele empilweni engcono ngoba umhlaba lo usihlukuluzile, sihlukuluzekile imihla lamalanga, isono sisihlukuluzile. Nxa kulento eyisiloyiso seZizwe zonke yikukhululwa kwethu njengokukhuluma kwaNdlovu. Yabona nxa ivesi ikhuluma ngokukhanya, ukukhanya kuza lempilo, impilo engunaphakade. Ngifikelwa ngumcabango mfundisi umlilo ukuthi khona kulesi isikhathi esiphila kiso Ndlovu, funa esinye isiloyiso esikhulu sibili yikudlula kusigaba seCovid lesi. Ngesinye isiloyiso sethu esikhulu, but phezu kwakho konke isiloyiso esikhulu ngesokukhululwa kwethu njengabantwana bakaNkulunkulu. Ngikhumbuza ingoma ethi konke kufuna ini? Inkululeko yithi. Yes, siyabonga. Silohlupho olukhona ngaphansi kwelanga olwenza singakhululeki. Uhlupho lwesono. Uhlupho lwesono. Impumela yesono mfundisi Dube. Ake ungifundele uIsaya ngo58 verse ka3. Ngafuna livesi uDube ayiqathanise noIsaya ngo51 ivesi alright, 59 ivesi ngelokuqala. 59 ngelokuqala. Yes. U58 safunda ngayo kuvikela iphelileyo. Ake usifundele lapho. Ngithanda ubana ngizwe ukuthi nxa ngayiqathanisa livesi sithola impendulo bani kule ivesi kunesokutholayo. Ngifunda ivesi lesithathu Isaiah ngo58. Besithi sizileleni ukudla uba ungakunanzi, sizihluphelani uba ungalandaba ngakho. Khangela ngosuku lokuzila ukudla kwenu, lizilela imisebenzi yenu, lincindezele zonke izisebenzi zenu. 59 ivesi ngelika1 abesesithi khona ngeqiniso ingalo kaJehova kayimfitshane ukuba isindise, lendlebe yakhe kayibuthundu ukuba izwe. Siyabonga lapha abafundisi labalaleli. Okwakuqala uthanda ngibuyele lapha ukuthi izifiso seZizwe. Ukwenza ukuthi kube lezimpi emhlabeni yikufisa ukukhululeka. Siyakhululeka kodwa kwalelo kuthiwa asikhululekanga kuliwe futhi. Sifica lapho ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuveza ukuthi uluntu lesifiso sokuthi ngabe sile ukuphila okwalahlekayo esikudingayo. Yikho kuthiwa izifiso seZizwe zonke zemhlabeni. Lapha kuthiwa impumela yesono. Isono sabandezela izwe zonke ukuthi singabe lenkululeko eyayikhona umlimi edala. So ulapha kuthiwa khona abantu bayazila. Bazila nje kulento ebahluphayo. Bafuna ukukhululeka. Kodwa bazile kungalampendulo. Kodwa umlimi futhi abuyakhuluma kuIsaya 15 athi isandla sami asifinyezwanga. Le ndlebe yami ayisikuthi ibuthundu angizwa. Uhlupho lukhona kulento evalileyo. Yikho ke seveza lapha ukuthi hayi isono yiso esingumduli. Yiso sivale isifiso seZizwe zonke. Sivale uNkulunkulu ukuthi akhulule. So kulento ezimbili lapha lesizifundela lapha ukuthi impumela yesono ukuthi isono sabopha abantu, sabenza baba izigoga, abanye iziphofu, abanye indlala esikuyo, uCovid ubangele isono. Kodwa siyafuna ukukhululeka. uJesu ke uyaveza njengomuye uthiwa izifiso seZizwe ukuthi nxa isiza uzokhulula aphinda abuyisela avuselele okwasusayo akufake endaweni yakho. Siyathola ukuthi uNkulunkulu lapha usinika ukukhuthaza ukuthi uJesu uyathembisa ukuthi hayi kayisiko ukuthi indlebe yami kayizwe ukuthi liyakhuleka, kayisiko ukuthi kanisolo uNkulunkulu, kodwa lingavuma izono ngizalithatha ngenxa yokukholwa indinika igazi lami ngilibisele endaweni eyiyo. Balaleli, isono impumela yaso ukuthi sisukile phambi kweNkosi sabaleka. Sile sibonile uAdam, uNkulunkulu nxa emvakatshela kuthiwa wezwe hamba wahle wabaleka. Isono sikusukumisa
phambi kobukhona bukaNkulunkulu sikufake khatshana laye. Izifiso sezizwe zeminyaka ukuthi sibuyele esasuka khona ngenxa kakhokho Adam lo Eva. Siyabonga kakhulu ngizwe indaba ezimnandi nendaba futhi ezilemukisayo. Ukhona nganginika impendulo ukuthi lelo hlupho lesono kambe lungelatshwa njani. Ukuchilo ngamafitshane kambe Ndlovu ulempendulo yenu ukuthi lungelatshwa njani lelo hlupho lesono na? Uhlupho lwesono nxa ebhala uthi yena bonke bonile basilele enkazimulweni kabani kaNkulunkulu. UYesaya ngo55 ivesi ngelika 7 ebese sithi indlela yokunqoba isono yinye kuphela ngoKristu uJesu. Uthi lo olendlela ezimbi kazideli. Nxa kukhona ukwenza esingabe sikwenza balaleli okungahambisani lelizwi likaNkulunkulu lentando kaNkulunkulu, kuqhakathekile ukuthi okunjalo ke sikuchiye. Kuqhakathekile ukuthi okunjalo sizidele kikho senze okuyintando kaNkulunkulu. Ngangibona abantu nxa kuchunyayelwa kuyabe kulento emkhathazayo. Namhlanje kungabizwa isiguqo samanga uyasukuma. Next week kungabizwa isiguqo samanga uyasukuma. Next year kungabizwa isiguqo okumkhathazayo yena ngamanga. So kuqhakathekile ukuthi indlela zethu ezimbi esihamba ngazo esizaziyo ziyasinqabela ukuthi singaboni ukukhanya kukaNkulunkulu. Kasizidele nini, sizichiye nini bese sikhuleka sikhululekile ngoba indlebe kaNkulunkulu kayifinyezwanga ukuze ingezwa. Shongwane akuntshele. Kanti isono yiso sifuqela uNkulunkulu khatshana kumbe sifuqela umuntu khatshana? Nguphi obakhatshana lomunye phakathi kaNkulunkulu lesoni? Nxa bengingakubeka ngendlela elula mfundisi umlilo, vumani banali ngithi mina uNkulunkulu kasuki lapha khona. Kodwa isono yiso esisusa umuntu. Umfundisi uDube uke wanika isibonelo ngo-Adam lo Eva. Kuthiwa khona kwakuyinjwayelo nje ukuthi uNkulunkulu akabavakatshele ensimini azoxoxisana labo. Kodwa nxa sebonile bathi besiza uNkulunkulu esiza bona bahlanhlathe bangena iganga bayecatsha. So isono siyasusa umuntu kuNkulunkulu. uNkulunkulu abelokhe zama ukulandelela umuntu elulisandle zama ukuthi abuyisane lo muntu kodwa umuntu uqhubeke njani ebaleka. Ngithe khona nxa ngikhangela indaba leyi ngananzelela ukuthi khona nxa kulento enkulu edingwa ngabantu yikuthethelelwa kweziphambeko zethu. Ngakhunjuzwa uthando lukaNkulunkulu uJohane chapter 3 verse ngelika 16 bonke abakholwa kuye bangabhubhi bodwa babe lokuphila okunaphakade. Nxa kulento esiyidingayo sibile siloyisa kakhulu yikuthethelelwa kweziphambeko zethu and uNkulunkulu uyakwenelisa ukuthi asenzele khona lokho njengabantu bakhe. Siyabonga. Ungathethela izono zakho uyakwazi bona belokudlela obumnandi libani loNkulunkulu. Nxa ufuna ukubona umuntu olecala uyabaleka wena hlongane koredi imali yami ngathi tuthutsha sohlulale ngekhona ufuna ukubona kungenxa yesikwere asibhadala isikwere sanjani sesono angithi bathandekana. Yes, ngikhangela lapha futhi sisiya phambili ukuthi ngubani othethelela akusifundele uyisango 59 verse nga 15 kusiya ku 21 ingabandi sabona siqhuma ngapi ngubani othethelelweyo who is forgiven. Isaiah 59 yes ngizafunda ivesi ngelika 15 ngisiya ku 17. all right, sikhumbule ukuthi sifuna ukuzwisisa ukuthi kanti mvele ngubani othethelelweyo. Sikhuluma ukuthi nxa ulesono omewathana kumele sithethelele ngubani othethelelweyo sisuka khonapho. Verse 15 right, iqiniso kalikho lo wehlukana lobubi uzenza impango
inkosi iyabona lokho kodwa kwaba kubi kuyo ukuthi ukulunga kakukho. Ukulunga kukho, yes. Yabona ukuthi kwakungekho muntu osizayo, yamangala ukuthi kwakungekho muntu olamulayo, yasinqoba ngamandla ayo lokulunga kwayo kwayisekela. Yembatha ukulunga njengesivikelo sesifuba, yathwala ingwane yokunqoba ekhanda layo, yagqoka izembatho zempindiselo, yazigoqela ngentukuthelo njengejazi. Siyabonga. Njana nje usufundela amavesi ufundisa ihlongwane. Akungitshele la isihloko sethu esincane lesi sithi ngubani othethelelweyo, who is forgiven, ngubani othethelelweyo. Ungaphendula njani lo mbuzo othi wena ngubani othethelelweyo? Njengalokho ngeke ngezwe uNdlovu uthi yena sonke sonile. Pho-ke ngubani othethelelweyo? Yumbuzo oqhakathekileyo yini singazibuza wona? Awusinike impendulo khonapho. Ngikhumbula kwelinye ilanga uJesu ehamba labafundi bakhe bahlangana londoda owayezelwe yisiphofu. Liyayicabanga indaba lena abafundisi. Abafundi bese besithi khona kuJesu ngubani owonayo? Ngundoda lo kumbe ngabazali bakhe yini? Okwakukhangelwa ukuthi ukuthi undoda lo azabe yisiphofu luswazi kumbe yisijeziso thize. Kumele kube lo muntu owonayo lapha, abazali balundoda kumbe yena. Now indaba engiyilandayo ukuthi khona esikhathini esiningi nxa kusiza endabeni yokwahlulela abafundisi, siba lombuzo ukuthi khona ngubani owonileyo. Yikho esikucabanga kakhulu ukuthi khona owonileyo ngubani. Now nxa sikhuluma ngokuthi ngubani owonileyo, umlobo abesesithi hayi indaba yikho sekuthini ngubani owonileyo, kodwa indaba isekuthini ngubani othethelelweyo. Ngoba thina singadinga ukuthi ngubani oyenza icala sonke sonile. Sesibuya kuRoma chapter 3 verse ngelika 23, ngoba bonke bonile basilele enkazimulweni kabani? kaNkulunkulu. So indaba kayikho ekuthini owonileyo mbani, kodwa indaba isekuthini othethelelweyo mbani. Indaba ezinhle ukuthi kona kunjalo kusonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu, uNkulunkulu olothando esithe khona isandla sakhe kasifinyezwanga, indlebe yakhe kayibuthundu, uyasamukela njengabantu bakhe nxa sivuma ukwamukela inhlawulo yesono enguJesu. Simamukela njengenkosi lomsindisi, izulu lisikhangela kube sengathi kakula sono thize sisenzileyo Ndlovu. Izulu lisamukele sengathi singabantu abalungileyo ngenxa lokhu Jesu njani asenzele khona. Siyabonga ukuzwa impilo njengana leyo. Ngilombuzo futhi engilawo la. Othi kuyini njalo khona ukuthi silungiswa ngoJesu Kristu? Kuyini okwenza umuntu utho uselungisisiwe? Abese sithi nxa umkhathi hayi lo umuntu uselungile ngoba selungisisiwe. Kuyabe uhambe njani lapho? Nxa sikhuluma ngendaba yokulungisiswa, kasilungisiswa ngalokhu thina esikwenzileyo, kodwa silungisiswa ngalokhu Kristu asenzele khona. Singeza thina kuKristu samukele uJesu njengenkosi lomsindisi, izulu nxa lisikhangela sengathi kasila sono ngenxa yalokhu uJesu njani asenzele khona. Into emqoka yikuthi thina siqhubeke sikuJesu, singasuki kuJesu ngoba kulapho okulosindiso lwethu khona. Kumele siqhubeke sinatha emthonjeni onguJesu. Ngiyambuze ke lo mbuzo, kulobudlalo bani phakathi kwemisebenzi lokukholwa? Kakhulu ngikhangele lapha umfundisi uMila noma uNdlovu la engawuthatha lo mbuzo ukuthi kambe kulokuhlanganela ngaphi phakathi kwemisebenzi lokukholwa? Kulobudlelwano obubanzi bafundisi labalaleli. Ngiyandisa ukuthi nxa ngikhuluma labafowethu ngithi mina uyabona uJesu nxa kuthiwa sengena emntwini kunjengokuthi uthathe iraspberry uyithele emanzini iyatshintsha yonke ibe iraspberry ngoba amandla amakhulu kulamanzi. So budlala ukuthi umuntu angaba kuKristu
imisebenzi ayenzayo isiyimpumela kaKristu phakathi kwakhe. So inkambo yomuntu iveza okumbusayo lokumthungamelayo. So imisebenzi emihle asiyenzi thina ngokuwa kwethu kwaAdam, siyenza ngoJesu phakathi kwethu. So nxa usebenza imisebenzi emihle, umlimi uyikhangela ayibone ebona uJesu kuwe. So ukukholwa ngamisebenzi bese kusifa ngoba uthi uyakholwa kodwa ungalamisebenzi. So imisebenzi ayisindisi nguJesu phakathi kwethu oyenza sezimisebenzi emihle. Siyabonga ngekukholwa lemisebenzi. Angithi ufuna ukutsho something khona? Abantu abaningi sizaswelakala embusweni wezulu ngenxa yokuthi siyehlile ukuzithethelela. uNkulunkulu uyenelisa ukuthi asithethelele kodwa thina sisale siphila esonweni lasemanyaleni ngenxa yokuthi lanxa uNkulunkulu sesithethelele wasisindisa ngoba uNkulunkulu uofusindiso singakoni wavula indlela ukuthi senze njani sisindiswe bese kusalela thina ukuthi kudingeka ukuthi sikholwe bese samukela umusa kabani kaNkulunkulu. So uSathane uyakhumbuza abantu njalo uSathane uyamangalela abantu ukuze bengamukeli usindiso abantu bese bephila ezonweni zabo ngokubakhumbuza ukuthi uNkulunkulu kakuthethelelanga obubambelele kulokhwana okwenzileyo izolo. Ngibona kuqhakathekile balaleli ukuthi ekuphileni kwethu lasekukhonzeni kwethu ekudumiseni kwethu uNkulunkulu sibe kwazi ukuthi uNkulunkulu izandla zakhe zivuliwe ukuze asamukele ukuze asithethelele engasthethelela wena uyamukela ukuthi uNkulunkulu senjani usekuthethelele akusebenzela ngithi siyakubongela lokho ngikhangela isikhalazo esikhulu esomhlaba wonke. Akusifundele uIsaya ngo61 verse ka1 leka2. Sike sizwa ngalesi sikhalazo somhlaba wonke. Ngizakhangela njalo kuNdlovu ukubana aphendule imibuzo eqondana lesikhalazo somhlaba wonke. Ngifunda uIsaiah chapter 60 ngifunda ivesi ngelika 1 lo 2. Vuka Jerusalema ukhanye ngoba ukukhanya kwakho sekufikile lenkazimulo yenkosi isikhanya phezu kwakho. Khangela umnyama uyasibekela umhlaba lo mnyama onzima usibekele izizwe kodwa inkosi izakhanya phezu kwakho lenkazimulo yayo ibonakale phezu kwakho. Nansindaba. Right. Akusitshele ke ukuthi uzwani ngale indaba esikhuluma ngayo. Silezifundo bani esingathi thina izigameko kumbe okulawulwayo ilesi sifundo eBhayibhelini lonke vuka ukhanye. Wena ungasinceda ngakho lapha. uIsaiah uletha unxuso lumangalisayo kuZiyoni la kuJerusalem ngalokho okwenzakele izolo lalokho amanyala adlule phakathi kwawo ukulahla imisebenzi yokulunga ebese letha unxuso lumangalisayo uthi hayi Jerusalem vuka ukhanya vuka ukhanya. Engikutholayo lapha ukuthi usindiso luyeze ebantwini njalo abantu bayanxuswa ukuthi baze esindisweni. Ngakho ke lokhu siyakuthola kuMateyu ngo5 ivesi ngelika 14 lathi namhlanje siyanxuswa ukuthi sime sivuke sikhanye singama njani. Yikuphi ubufakazi esibuthola eBhayibhelini izibonelo singathola isibonelo esihle singafunda ngondoda lomchumayelo omkhulu okuthiwa nguNoah. uNoah wachumayela enxusa abantu enxusa izizwe ukuthi zize ekukhanyeni. Ngitsho lo Abrahama ubaba wezizwe waba yisibusiso ezizweni ezinxusela ekukhanyeni. Lathi ke namhlanje njengabavangeli sibiziwe ukuthi sifakaze indaba ezinhle zikaNkulunkulu. Kuqhakathekile ke ukuthi ngesikuhlelelwe libandla
ukubana lapha sikhona ngendima kasivukeni sikhanye. uNkulunkulu ukwenzile ukuthi asinike izipho ezichiyeneyo, afisa ukuthi sizisebenzise sibe yizibani lapha siphila khona lasesizweni lapha sihlala khona. Sengathi singakusebenzisa lokhu ukuze ukukhanya kukhanye emhlabeni. Nginanzelela ukuthi lindaba yokukhanya, lindaba yokuthinta abantu isukela kude. Nxa sikhangele uGenesis chapter 12 evesini ngilika 2 lika 3 sibona uAbraham ephiwa irole okumele ayenze. Sisifundani ngerole kaAbraham, sifundani ngalokhu lathi abalamhlanje esilakho kurole efana nayo. Ngibona irole kaAbraham lathi sile thumo olunjani olufana nayo. Asithathe isikhangelo uAbraham sesikhangela thina esilapha lamhlanje ibandla lamhlanje. Ngibona ngothatha lo mina kuyandithethekisa kakhulu ukuthi umlimi uthe vuka ukhanye Ziyoni. Ye ukhuluma ngeZiyoni ibandla lakhe lonke elisebenza njengomuntu oyedwa. Uyehla futhi akhulume lami lawe ngoba umuntu angavela asindiswa aphenduke useyikukhanya, usengummeli kaKristu emhlabeni, seludlawu lokuthwala ilizwi laThixo lusiya emhlabeni. Umlimi uthi ke maKristu asivukeni sikhanye ebandleni engikulo kule I will go. Ngethi vuka ukhanye ngoba usulele. Inhlelo zonke ezibuya ndlovu ukuthintile ngethi asikhanye nini ngoba isizathu sebandla yikuthi lo ofuna ukukhupha imiduli esithileyo ubona uNkulunkulu uJesu Kristu asisebenzise ukuthi umhlaba wonke uthola isifiso seminyaka. Ngizwa uDube esithi sina silothumo. Uthumo lolo kaluthi uthi siza esilalo kaThesi. Luthi mina ngizahamba, I will go. Njengo Abraham owabizwayo ukuthi izinto zonke zinjani zikhanye. Yes, kambe hlongane kwelo ukuthinta ngibona ususmayela kakhulu. Yawazi ukuthi nxa singakhangela indaba leyi bafundisi sizananzelela ukuthi isizwe sako-Israyeli uNkulunkulu nxa esibiza injongo bekuyikuthi kube yibo abazathwala ivangeli lifinyelele ezizweni zonke. uAbraham nxa ebizwa ubizela ukuthi izizwe zonke zibusiswe ngaye. So indaba isekuthini khona kwakungamelanga bagodle lokhu ndlovu bathi ngokwethu thina njengamaJuda kumbe uAbraham athi hayi ngokwami lani lesizwe sami, kodwa kwakumele bafakaze. Bese ngibuye endabeni ethintwa ngumfundisi uDube ukuthi lamhla thina sithunyiwe kuthiwa kumele sihambe, uthi mina ngizahamba. Kulengozi ukuthi kona wena nxa usufunyanwe livangeli ubusuhlala phezu komsebenzi ungasasebenzi. Kwesinye isikhathi siyacabanga ukuthi kwanele ndlovu ukuthi mina sengingumsala sokwanele, mina sengamukela ivangeli sokunjani sokwanele. Kodwa nxa ungahlala ungasebenzi usengozini yokuthi lezipho zakomoya obukhuluma ngazo kazikhuli. So ukusebenza kuba yinzuzo kithi. Liyawazi ukuthi ngake ngananzelela sisesikolo ndlovu besithi khona egroupini lingaba le discussion nxa kunguwe olidi discussion into okwazitshela abantu kawuzikhola uba lolwazi olunengi. Umfundisi uDube ngakufakaza lokhu kuba umbalisi ukuthi khona nxa ufundisa awungeke ukhohlwe into abantwana wayifundisa yona. So labo bafundisileyo kababi lolwazi olwedlulo lwakho mana ngikubeke ngalolu hlobo. So kuba yinzuzo kithi ukuthi sifakaze kwabanye, kuyasincedisa ukukhula ebudlelwaneni bethu loNkulunkulu. Ngiletha umzekeliso lapha. Ngangizwe beletha imfanekiso yokuthi emaphandleni le kwakuthi nxa kulinywa kuvuswe abafana emadabu kakuse ebusuku le ekuvukeni laphana. Bengaba khona abavuka ngothando, bengaba khona futhi abavuka ngokukhala.
ngikhuthaza ukuthi ekuvukeni kwethu sikhanyise lesi sibani, kasikwenzeni ngentokozo langenjabulo emangalisayo. Kasingabini ngabantu labana abazahudulwa ukuthi laba basithungamela ezingajeni ezitshiyeneyo sebelokhe bebhizi ngathi besifuqa bangani basikhahlameza. Hayi, kasikwenzeni ngothando. Kube kwaba khona uhlelo lapho esiphakathi kwalo lokuthi one member one soul. Umuntu oyedwa kavangele emuntwini onjani oyedwa. Kusuke kube nzima. Buyani lamabizo do. Ibizo lomuntu omsebenzelayo. Asithonga ukuthi buya layo umuntu omsebenzelayo. Buya lebizo lomuntu omsebenzelayo. Kwesinye isikhathi kuyathatha umnyaka wonke abanye belokhe bengakabi lebizo lomuntu lo njani osetshenzilwayo. Bathandekayo, ukuhambisa ivangeli kakubeni yinto esinika amandla. Kakube yisifiso sethu, kube yisifiso seZizwe. Sifisa ukukhululeka, sifisa injabulo, sifisa ukuphuma endabeni zesono, ku COVID lokuningi. Impendulo ukuthi kasisukumeni ngamunye senze njani sishumayele ivangeli. Angithi asike sikhangele umnyaka womusa. Awungifundele uIsaya 60 verse nga1. Ngifunda Isaiah 61 ivesi ngelika 1. Umoya wenkosi uJehova uphezu kwami, ngoba inkosi ingigcobile ukuthi ngishumayele indaba ezinhle kubayanga. Ingithumile ukubopha abalenhliziyo ezidabukileyo, ngimemezele ukukhululwa kwabathunjiweyo, ukuvulelwa kwezibotshwa entolongweni. Omunye umuntu wathi le mission statement kaJesu Kristu. Fundisa Dube. Kuyini esekufundayo ngodaba lomnyaka womusa wenkosi? Siyabonga hlobo esithandekayo. Lesi sihloko siphakathi kwesihloko esikhulu simnandi. Nxa kuthiwa ngumnyaka wenkosi, ubaba mina ukhule efunda lababusayo kule elizweni lakithi, nomunye sowalalayo wamdrivela. Wayethi nxa ezothu uyabuya athi inkosi yabuya, athokoze lenkomo yayisiwa. Nxa kuthi umnyaka wenkosi, ubona abantu emhlabeni ngakhuluma inkosi bacabanga uNkulunkulu, bayamazi le nkosi kuthiwa nguJesu. So lapha kukhulunywa ngomnyaka wokukhululwa kwabantu emhlabeni esikuwo. UIsaya lapha uyaveza lapha ukuthi uJesu ungaya kuLuka 4 nguye okhunywa kuIsaya la ukuthi uthina wathatha ibhuku engena etempelini wabala elikaIsaya. UIsaya wakuprofita ukuthi sengizokhulula abantu. So ngumnyaka ukuthi uJesu Kristu wathi ezalwa emhlabeni wafica abantu bencindezelwe ngumbuso wawukhona leso sikhathi. So wathi ngizolikhulula hathi kuphela kumbuso lo, ngizolitshengisa ukuthi lo mbuso ngumbuso osemhlabeni, ngizolinika ukubuswa kwezulu ngiphakathi kwenu njengombusi. Nxa balalele kuthiwa umnyaka womusa kaThixo, uJesu esifa esiphambanweni wahle waqalisa umnyaka womusa kusitshengisa ukuthi usithandile. Ukuphenduka kwethu siphila phakathi komnyaka womusa. Yikho kuthiwa sitshiyeni izono zethu ngoba lo mnyaka uzafika lapho yaphela khona. Nxa esesiza uJesu sokubuye okunye kuverse 2, mfuna ukuma kuverse 1 lapho umnyaka womusa. Siphakathi kwesikhathi esihle sokuthi sesabe isono siye kuNkulunkulu. Kumbala akwenza uJesu Kristu la uthanda ngubalisela la. Okubili kwakhona ukuthi ulethe inkululeko. Okwesibili avuselele restoration. Liberating and restoration. Sibotshiwe isono. Kasela isimo sethu sakuqala sokukhululeka siphila singala kuhluphana lokuhluza zobunzima. uJesu nxa esefileke uyabuyisela impilo kaAdam ukungala sono. Yikho esithena aba ngizokhulula nginika abantu ukuphumelela ekuphileni kwabo. Abantu basentolongweni, isigogwa usentolongweni, umuntu ongalamehlo usentolongweni, umuntu nje othwele nzima ngemimoya usentolongweni, kodwa ungabukela uJesu uyakhululeka. Othanda ngilichebele kancane ungaya ku-Old Testament kuLeviticus 25 lapha kwakuthiwa kulomnyaka weJubilee, umnyaka wentokozo, umnyaka wokuthokoza. Kwa-Israyeli kwakusithi khona
nxa ungabahle ukubhadala isikweleti wawuthathelwa kumbe insimu kumbe ngumntwana kumbe ube yisichaka kodwa usazi ukuthi kungaphela iminyaka ethile kulo mnyaka othiwa wonke umuntu owathatha njengesichaka wathathela insimu kayibuyele ngoba wawuthi umpriest nxa esifa babekhululeka uJesu umpriest omkhulu bathandekayo sowafa sibotshwe iCovid siyahlupheka kulo mnyaka wenkululeko ozayo uza kaJesu siphathwa ngokukholwa. Amen. Siyabonga. Liyabona hlongana ukuthi indaba lokho isibuyisela unxa uyilandela ibuyela kona lo mbuzo kayisango 59 verse ka1 indlebe yakhe kayi uthundubana ingezwa kodwa uhluphe kweni yisono imesizwa elokho ephinda umnyaka womusa akungitshele akuchaze ngendaba yomusa le indaba yomusa uzabona ukuthi akasisekho ngaphansi komthetho singaphansi komusa kulento eziningi ezikhulunywayo kanti vele umusa sibisile ngumusa kutheni hlongana sibuya kulesi sigaba kulento enithathekisa uyazi ukuthi sisesikolo so abekugijimisa ama-assignments sondlovu phakathi kweviki izinto zibe nzima but ubukwazi ukuthi nxa kufika iFriday ntambama akula lecture okubuza ama-assignments so githi sisosolusi ukuyangena esabatheni so bekuyintokozo uyabulikhangelele so isabatha ukuthi isabatha liyeza bangangijimisa phakathi kweviki benze konke abakwenzayo kodwa isabatha liyeza ngikhulunyiswa ngumnyaka wejubilee okhulunywa ngumfundisi uDubu ukuthi khona lo sebugqilini wayeyabe kukhangelele so ukuthi lanxa ngaze kube njani umnyaka wejubilee uyeza ukukhululwa kwethu so nxa sikhuluma ngendaba yomusa indaba isewuthini thina esiphambukileyo ngathi ngikukweleda mfundisi uDube mfundisi umlilo ubususithi khona hayi ngicabanga ukuthi isikwelede lesimana ngisisule kumbe uDube abuye azongibhadalela isikwelede sami uDube ungenzela umusa ukuthi mina ngingasalise ngilesikwelede lawe ngingathi ngikubona uthutsha ngihle ngilale ngekhona so umusa ubuza ekuthini thina senzelwe lokhu simbe sibhadalelwe icala lethu mana ngikubeke ngalolo hlobo senzelwe ebesingeke senelise ukuzenzela khona siyabonga ngiyasibona isandla sika Ndlovu lapha akutsho Ndlovu ngifuna ukubuya kulo mnyaka ngikhangela lokho esikuthi eschatological view sikukhangele lo mnyaka sikuxeganisa lensuku zokugcina lokuza kukaJesu Kristu ngelinye ilanga ngisekhaya ukhulu unika ingoma ezimbili uthi hayi mzukulu wami ngicela uhambe ngifotostethela ezama ukuthi uhambe ngifotokhophela lezi ngoma enye ingoma yakhona yayisithi woza masinyane Nkosi letha ukuthaba ithi usuku lokuthaba woza masinyane uNkosi uzoletha ukwethaba in as much as ukwethaba lokhu we are experiencing it now but isiqongo sakhona sizayenzakala kumbe sizasibona ngosuku okuthiwa lusuku lokwethaba kule ingoma le ngosuku lokwethaba kuningi okwenzakalayo njengoba umfundisi uDube esechilo nxa uJesu esiza lapha emhlabeni kuzaba lentokozo emangalisayo lokuthaba okumangalisayo nxa sibona abethu esibathandayo bevuka emalibeni bevuka emathuneni khonokho kuletha ukwethaba okumangalisayo ngenxa yokuthi isono siyasihlukumeza isono yise sisihambise emalibeni kodwa ngalolu suku lokwethaba sizabonana ngobuso sizayangana lezihlobo labangani sizabiselwa lapho esasikhona engadini yase-Edeni imizimba leyebolayo izakwembathiswa kunganjani ukungaboli yiwo lo umnyaka losuku lwani lwenkosi kakube yisiloyiso sethu ke balaleli ukuthi nxa lokhu kusezakala sonke sibe sehlangothini lokulunga lalwabo abazahamba emhlanganweni wamadokodo we-1000 years ezulwini yes siyabonga yazi indaba le yayiphelele emuseni uJesu Kristu umavesi abaliswe nguDube la
uthe sukuma wasekhuluma ngomnyaka okukhuleka umnyaka womusa kasayiqedanga ivesi kaYesaya 61 wama eceleni wasechiya okunye ingakabuza umbuzo wami akusifundele ivesi ka261 uvesi ngu2 uthe khona ngimemezele umnyaka womusa wenkosi losuku lwempindiselo kaNkulunkulu wethu. uJesu kasabizanga kasafakanga ukuthi losuku lempindiselo iBhayibheli thana wathi eqeda ukuthi eqeda nje ukukhuluma ngomnyaka womusa wahle wavala umbhalo wakhe wathi namhlanje lamazwi agcwalisekile phambi kwenu. Kanti kungani uJesu ngazange wathinta lesi sigaba sesibili? Sifundane ngalesi sigaba sesibili hlongwane. Uyazi ukuthi ngingabuya kuwe mfundisi umlilo ngiphethe indaba ezinhle lendaba ezimbi. Wena uphakathi kohlupho ukukutshela indaba ezimbi kuyakwephula inhliziyo. So kungcono ukuthi ngiwutshele indaba ezinhle. Now uJesu ufika ebantwini laba abethulele indaba ezinhle zokukhululwa kwabo. Ngaleso sikhathi ukuthi khona abalezinhlupho mhlawumbe abalamadimoni abangaboniyo abaqhulayo okuyokwathintwa ngumfundisi uDube baza kukhululwa, abephukileyo emoyeni baza kuncediswa izinto ezinjalo. So uletha inkuthazo abancedise ukuzwisisa ukuthi khona uzile ukuze abantu babe lenkululo. Nxa esuka lapho ususiya kuvesi ngu2 abeseveza usuku lokuphindisela kukaNkulunkulu. So ukukhulu indaba yosuku lokuphindisela kukaNkulunkulu ilokhe iqhubeka indaba yokukhululwa kwethu. Ukukhululwa bekusukela ekuzeni kukaJesu koqala Ndlovu. Kuqhubeka kuze kuyephetha isiqongo sakhona yikuza kwakhe kwesibili. Lapho esiza kukhululwa khona emandleni esono, lapho lumhlaba oza kukhululwa khona esonweni. So sizananzelela ukuthi khona uNkulunkulu omunye ngabuza ukuthi manje uthando lukaNkulunkulu luvezwa njani? uNkulunkulu eziveza njengoNkulunkulu lothando ngapha kuthiwa uyaphindisela. Nxa ukukhulunywa ngendaba yokuphindisela ukuthi khona uNkulunkulu wathesa usiphi ithuba lokwamukela usindiso. Nxa usesamukele usindiso uzakuza ukuzoqeda isono. Kungaba yikusweleka kwenhlanhla ukuthi kube labanye abangasoze bamukele usindiso ngenxa yomusa wakhe. Baza kubhidlizwa lesono ngoba injongo kaNkulunkulu yikuzochitha isono hatshi ukuzobulala abantu. uSathane lempande zakhe Lempande yeso. Yes. Ngamafitshane ufuna ukuthini? Ngibona ismile sakho lapha. Ngifuna ukuthi balaleli uJesu umusa wakhe mkhulu kakhulu. Uthi impindisela kasoyethu ngesono lomqalisi wesono. Lesono. Uthi sina nanku umnyaka engilinika wona kathesi asiwamukeni sugagadlile ukunikeza izinto kuJesu Kristu. Xa sokuphindisela thina sesilo Jesu sisindisi. Yes. Ku-Romans ngu1 verse ngelika17 no18 uthi umusa kaNkulunkulu uyambulwa. Nxa umusa kaNkulunkulu kanye usambulwa lolaka lukaNkulunkulu liyenze njani? Luyambulwa. Ngezinye indlela abantu bafikelwa sokusiya ukuthi ukuluphi uhlangothi. Ufikelwa ikwamukela umusa kaNkulunkulu kumbe wamukela ulaka lukabani? LukaNkulunkulu. Yes. So ngamanye amazwi nxa ungamkelanga Ndlovu umusa kaNkulunkulu uzibeke esigabeni sokuthi wambulela ulaka. Ngoba uNkulunkulu wambulile umusa ukuthi yamkela umusa ukwenzela ukuthi ulaka olwambulwayo lunjani? Lungakwehleli. Yikho phesana lakho kuSamuel chapter 6 kulabo abangamukelanga ini umusa kaNkulunkulu. Bazabaleka bagcwala iganga lonke. Umbuzo uthi ngubani ozakuma ngosuku lolaka lenkosi na? uSamuel chapter 7 abesephendula ukuthi labo abamukele ini umusa kaNkulunkulu bembatha ingubo zabo bahlamba ingubo zabo kanjani? Zabamhlophe egazini lewo. Siyabonga abathandekayo, siyabonga zihlobo ezithandekayo. Kasiqhubekeni phambili sifunda lesi sifundo esiqhakatheke kangaka. Isifundo esiletha izinto ezimbili, usindiso lokulahlwa kwethu. Ukuthethelwa kwezono lokuhlanjulwa kanjani? Kwezono. Sengani uNkulunkulu ngasiphathisa abathandekayo siye kuma loJesu Kristu.
singambalekeli ngoba sesithethele ini izono zethu. Ngizanxusa ke umfundisi uDube anikele lesi sifundo sesifundile ezandleni zikaNkulunkulu. Sikhulekele Dube. Asikhulekeni balaleli. Baba wethu osezulwini siyabonga ukunika ithuba lokwambulelwa ukuthi siphakathi komnyaka omuhle, umnyaka womusa. Ngoba wafe esiphambanweni bana samukele umusa wakho ukuze nxa sokusiza ukuphindiselwa komhlaba lesono thina sicatshe kuwe ngoba samukele impilo. Khulekela abalaleli lapha abakhona, khulekela ababukeli, siyazikhulekela sonke ekucineni kwesicelo lesisifundo sibe lesifiso esifiswe ngabantu bonke, izifiso somnyaka ukufisa uJesu tasikhulule ebubini esoneni ngoJesu siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.